Te hello perlok bro, kandai ke video bertema jongah hadin albanai. Minta ala albanai klaim you upload video te minta kandai ke sini ke ba temai ke video bertema hadin albanai. Ba klaim you upload video mah. Te minta ke sini plan ban lek sepok sobar. Ngam tip kalong gumno sobar ngam 4 Julai nama kandai ke first time ku jongah minta ke sini bangan lek sepok sobar. Te ngene pe kalong gumno minta ngarang don hapuk ba PI minta ngadon hapuk ajan jingking umsurpi. Kalau ada apa silong te kalau slam. Let's go for a ride. Oh, ngalai. Oh, te segawai mentang melek cepuk sok bar. Cepuk sok bar, hai. Te ngampat tip ke surok kalong gumno. Kebahan ke seniu ne. Te hai ngin ha bandalek kang mengentip. Kalong gumno ke surok. Te entah te krem dapin slam ya kapor te ngin lek no namar kalong ngalap pe cepuk Google Map. Ke Google Map ke don kumba nyopusau nyopuan ndai. Kumtai approximately 20 kilometer te kan simpor kumba shikinta stek ne arkantai untuk te kumtai let's go kan peslam ngini leknya ngini pet ke cakak kalong no tem untuk kesengi ke pelantok awalai po sobar ke sobar ke kini tu first time mengawalai sobar ke first time mengawalai sobar te yeah. Oh, it's just me, myself, and I. It's all alright until I die. Oh, wow. Oh, segawai perlu kermen bakan slap mah. Ni dah slap tengah lah flop. Nama agak mobile ke cellphone jangan ambil ke waterproof. Dah slap telah flop. Senyap pair, senyap komen atau apa mah. Kemba armai lek na yo orange block ni dah slap yo ada GoPro ada waterproof action kamera gitu deh apa ya jadi sedang umat go dari weekend mah jadi sedang umat go dari weekend deh amti perlok ini sedang go yo direct di weh oh gejeng blok ke bahar koma kalau sedang sisi dekat blok komuniti tahu si orang bangi day two wheelers tetap belanja melak taruh nama arba dan gini truk bayang sesai te kan kamnya dia buat apa namanya tu akan coba apa deh baik kijing internet oh noyan internet tu oh kesobar kan dari time soras kemau perlok Setan seorang shall left. Let's go to the left. Ew. Oh, it's just me myself now. It's all alright until I die. Yeah. Tang tai ngam tip shoot. Kemana? Wow. Sora mapila tip baga sora kadai way nagi better space on earth kadai ke 1 second hapo pertai try after hadin jangga mau senram te kan slabi mah iya berobat iPad me oh tele labi le tele oh ring di kamera pas lap lại là goy to mrei phun dengan ada water resistant kembali 4 minit ai thai tiệm mấy lệ em đấy có waterproof đây cái water resistant kembali 4 minit tu hi đây waterproof lap best pelan nan dum dam lap rum lele tu coba lihat Jiwa Resort ini Jiwa Resort si situ wala bang hak kelima dem keli teh melong oh ba nai ban lek susuk bar nang ni baik oh keblai mah tah de hak kelima nama tu sanbun tanru la ko rong la ko rau
Tim tang ila dan hasok bar. Kita stay 9 km to destination Warau sok bar ketuga Arch Bridge nembak langa. Te oh, tang ila dan hasok bar mah. Ila dan hasok bar te ketuga Arch Bridge. Kadang dan sadak naik kilometer dengan maklah. Te belum ni ya syak bet. Cepat pang mah. Maka marah. Kaslap tang menia syak cepat pang ha. Oh. Bar ini nih tu Warau. Oh, ding ni hai. Tu Warau Bridge. Hai. Te sekuma pibak ke deng ni mah. Ang dah hash wah. Ngan dah her ngan pen hipi kesan buat. Kesan buat kan tok kum teh herum. Teh tu Sheila. Tu Sheila. Menteri nak truk. Teh Cene kan dai ka. Ceto kan dai ka Warau. Tu Arch Bridge. Tu Warau Arch Bridge sok bar. Hai. Terus kumba pra kilometer to. Tam dapat slap ni leknya. Sabar slap. Deh. Nem na pas slap teh. Bikin dah harus slap mah. Cái này cái đây cái nong số bán cái hai. Cái này cái đây cái số up bên đây. Đây cái đây số bar. Nong số bar. Wow, nong số bar. Oh. Đẹp video. Interesting. Half slap nè, air cái Wow, Bangladesh, look, Bangladesh is filled with water, water. Hàng tây cái đây. Tí nằm một thôi cái tây. Cái thành buat ke Ijmati atau kilometer Sheila Arflakitar Menjeri Sharum. Ya, okay. Hai. Ngan yang sang ni. Oh. Kelong internet mah. Kita Đây kita Sora Sokbar Shillong. Sora 4 km Shillong Rifsan Sokbar 1 km Sora 4 Shillong nhọc 6 km. Dah. Te ban lek Arch Bridge đây nang to. Temta larang lam isngi don slap chu te. Kita đây ti ban lek sepo the Arch Bridge. Te cholno kan nyen lek nak sepo Arch Bridge. Warau. Kita bagan long no. Excited. Dari ke first time jong ada excited. Oh, it's just me, myself and I. Solo ride until I die. Wow, what a bridge. But it's too kanda. Kene ke the Arch Bridge Warau. Wow. 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 Wow.
لا 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 مصلحة منتهى هنا. واو. Wow. Cũng nó bắt mình hết bộ tiếp. Kabeh sih taman Facebook pada bun kahit ko teng lim na. Malay dah. No guys this. Show you. Oh. Kita gimana beli har baik. Architect Bridge Warau. Wow. Te ngamdon ban le sini. Ngamdon ban le sini te go umru kahe. Menjingi romnut na mengamnang. Te sebelum dan perlok ijak menum ne pate mlong banjingi. Namar nang hiban jingi mala tamba ngamnang pat adu ata ban banda export sebelum dan perlok te da jam num mana ban pelat yem te kamlong nenya mah nenya long thì te cekak tak itna pelat oh kadang non ju kaya spo de nang thi hab ya te cha slipik kan dia spo lamna Bang ya cu lakut ya sudah kita kasih nanti tenang cekah tambah ngalung lah mga pangsuti tu mah mga pangsuti tu ngalung lah pe nyak ngos dah yang sapi kan suah baca kan suah mendon kaya kedon kaya tambah ngapang cuti pat ngatai man lah Te para perjar ke video kan ke tangang ni ke destination jonga ke de apo kan ni ke Arch Bridge Warau te nda jis kaman antip don ke te tangan ni kan kut na ke video sekamat temlek shu nama don ni istrai dan tanggi Bangladesh country te tangan ni kan kut na ke video ke jonga to let's go for por mesngi pat por barang selapat bemisngi ketai gari Bangladesh tilai pakedap dek sudah ni kumnut dari Bangladesh. Okay, let's go back home.